ikaroma kumbeti tuo witi ka irla mala da bulut won kono tij bana tie dak bana pega chamo kene ento lok me tuo witi kiro win kelo tela eni maklaw de mona berge kera me lokket gini Amir kondak wa chetta wa ten karum wa chetta kumbeti wa Busia district me Busia kama kumbeti dun madir makiloni Nema Oloro Cuma me Cukari pi kit magiti ka tij kere pat lok kanyo ni sara lokom kinyara sugar wax ma la teacher chedo to kono dog teach mamege kumbeti Busia Nema National Environmental Management Authority Oloro Cuma me Cukari pian kit teach mamegi gana le monte lo ne waste management timaraj ka Cuma do tiu don ki yubo Cukari waste ne ene yugi madongi don ki cerke onya don ngoy ipi nyoy nam ma mol cer doge dan me gang households ay gitiu kere me mara me waco so kumbere Nema watch any health of the people and the environment ka wono poroma you pocket waste management menu mirkilo Cuma it's happening a lot pebedeng industries kekan ente wa ken gain wa wan to wange kera mirwa ti kere ki yugi no yugi ki onyo it can ping it can drainage system not a blocking it can ping away mi achel chiluma ake factory mo lone west unu ngayo chalo factory chalo ini no karo ki jima duong chemicals ti ye ka gen ge kwanyo jimi chiluma megene gi ben ko onyo pi ema Pini mol an ki in ki joma te ka neno ene gi maro pi eni. Pi piti pi ke ken I pi wati ki rech. Manyuti rech mo chamani bene is already poison. Of course. Onyo ngwil cham mo ma wan po tamani be totwal ka eno chamu wan dak ben wa bin wa chamu donye komwa diri po ngayo keta yot ko mo bedu ko ede. Mi ario jimi mogo tie magi bedi dokulu. Ma pat mage ko ipi bane ma ke neno gi chalo gir ma kelu lim mo ping I char ma mego take gen maklone kulu walu that's the only place you can find crested crane but bene pi no achele ken ma duong donc ka koni ini tika kelu pi bane tika bino ma tika bino ke chemical o walu mar pi ni o gema wengo ta ureche ka marne gwa ko ne rej dire pe mu ndaw pi ma mego ne po no ye rej Kino rech kining ma wono tika yubo Jimmy factory mara tika ake chemical o onyo chemical pi never rech o weng but any you'd think any should be lemo luone common sense need ngara chele mo ngete twale donka don dul ma is a whole organization mate yopo industry me Cukari miro ngene ko onyo waste management wupi balo Jimmy machalo mir tam any would be common sense at the day ana woche change wi mabana noyo Iron beti riak no pe niang onyo ron beti niang no pe riak those are two things abera munyo video mo matika bero ngaro mono wachi ke fonyowa the source of the Nile wa kwano S1 wa S3 the source of the Nile kumbere ke pe ni konyi ngo you can't even know daktari wagitika kwan Gi kwano matek gana gi ngayo cher kam your prescription keto mir ke poko de panadol aspirin ki ngo gini ma pat ke poko panadol ki poko aspirin gini ngo magra mo timne ma pat ki ngaro ni ngar mo munyan mena kwano ba kwan ki ngech wen pat donc gin ma wan romo timne me loko tampa dano nyo loko wi dano ene ma pera tek ngat ma pera mo nyang ni ene chamo rech o mi regok rech ene maro pi o mi regok pi Chero onyo waste pi chero NPTU ko ere PM tamane a onyo tung bot joni ba borati ba ngo tima be itika nyuare keni lok ma wine pe be ku mere Nema Oloro Cuma me Cukari I district me Busia nitika balo pi madano maro pono pi madano tiu kere I